Cibayule tunchum kan video chuan kar masalama YouTube a zo na inron zo chi sang sang te kan thiang angin chan kan tum don ani masabera chuan zo na pakhat na chuan mizo thalai tian I channel en na chang shavek se kawati takem an care ta na tangkai lo milar te news vlog ho te an en pe reng tho sia ti sham ro zirla ing maza chu I video zara hian hlotlin na chang an lom khopang ron tia kalom khop mai nangma ni zara mitlem te fuina thu te thahem ngai na thu le thu ron te advice time ron pek thina zara channel te po ti hian ya kal thei bek ani ti kha ka che chiang khop maya kalom ani zona panina chuan sarthil dangdai kumsang ni le som pakua MCS ling thar te kha kom vela a challenging velu tuka aron tia ni lockdown te han zo phut se kanin khar khip te hi an zo ve phut se la chumi zo chuan interview kan ti thin te po kha angai angin chunzom kan tum le don ani zona pathumna chuan transport department post ruwa komzat le engang post tangi om hriat avacha kom ve department dang iron soi ta ka zara ron tia nie transport department bi chen na nakina kan ron nei le thawanga amero chu ron zo ta ka chuan tlang pui transport department a post ro kom zat tlang pui kumsan ni le som pakua jun thla thlenga post ro kom zat khatian han clear thuakila post a hian permanent post le temporary post oma group A B C D anom ta permanent post B ka khan group A post li ro ka group B post somthum pariat group C somli le pali group D somsari arwaka tikhan group A B C le D permanent post B ka khan post za somnga le pariat arwaka ni temporary ahet lowa khan group A a pali group B a sompakua group C a somni pani group D a pasari dichuan temporary post ruakhi somnga le pani oma dichuan tundin huna transport department wa hian post ruak vain temporary le permanent post ruak kha zahni le pariat omani question palina group A le B gazetted direct recruitment B khi eng post tange ni tlang pui entinan mani loka excise inspector le labor officer post kan fill up pa khatiang kha group A gazetted ta group B a chung ho post su om thin tiang deuh khan khatiang ang deuh khan atlang pui ron soi fia thengem iron soi fia the chun lom ngot tang ron tia azo na khat hian han kai toy tamaila group A le group B gazetted officer chin kha aron titani an post te khai ngang tenge group B gazetted ta le group A gazetted ta khan ron ta chuan a channa chuan group A ho kha gazetted officer an ni vek ani group A ho kha group A kan ti chuanin pay matrix ka 7 pay matrix kan en chuanin table kan en chuanin level 10 11 11A 12 13 13A 14 kan ti ho khami pay level 10 above ho kha 10 and above ho kha group A gazetted officer ho khan ni ta ti chuanin group B ka khan group B ho kha gazetted officer an ni vek lawa group B a khan non gazetted le gazetted an oma group B pay level ka entaila 6 7 8 le 9 ani tani 6 7 8 le 9 pay level a khan gazetted ho chu group B gazetted ho chu 8 le 9 khan ni tlang puini 7 hi chu claim 10 chu group A le B gazetted chin kha ti khan clear sang tamaila shriat fi anom karing ani ti chuan post B kharon soita group A chu kan shriat angin SDO kan ti te MCS kan ti ho te MIMPS kan ti ho khatiang ho kha group A gazetted ho chu a tamlu tuka atlang puya nol pe kan shriat lar khani sela group B gazetted B ka chuan forest ranger kan ti kha level 7 B ka khan an mani ang ho khatlem te group BB ka khan level 7 hlo a gazetted an omani B a khan 8 le 9 B ka khan group B gazetted ho B ka khan income tax officer te tin forest ranger te excise inspector te le labor officer kan ti te khatiang chi kha an ni tam takanoma mero chu tlang puin khang te kha
group B gazetted post chin te khan ni pangana economics and statistics department na post omle promotion chungchang kalphung hi lo theila lom ngotang ron tia economics and statistics department hi ka chiang lu tuklawa an mani department ka zot man chi alo bokka tunlaya hian an promotion kalphung le promotion khatiang kalphung le kalmang ka shalawa mero chu post work pi ka khan claim share chu ka nei thawa economic and statistics hi planning and program implementation department waya omania chuta chuan economic and statistics b ka khan permanent post le temporary post work kha tihan hansoi taila permanent post a khan group A a post work omlawa B a somni pathum C a pasari group D a panga tichuanin permanent hawa khan post somthum le panga post work omani temporary B ka khan group A B ka post work pakhat B a somli pathum C a somni pali D a som pakhat oma tichuan temporary post B ka khan somsari le pakua post work omani tichuan vain economics and statistics department a khan post work zale som pali tuna hian omani question parukna thlo tlin na lo chang to te ikom na kara an fight dan an soilai kha kadu thei khop mai ron te ani e and nang mani chau ni lo ke ma tak po hen ka thlok pui thina komte aman hla kati ba ka nasa takin improvement in peya inspiration temin pe ani nang mani ai men ka thlok pui thinin ka ria alom om health department a hian naruak engzat nge om ti hi ka zona o rong tia tian kan chang mai chenga toy zong in permanent le temporary post work khatikan kan thren sang ta permanent B ka khan group A B ka post work panga group B a za somni pahni group C a za somthum pakhat group D a khan post work omlawa temporary B ka khan group A a post work omlawa B a somni le pahni group C a pali group D a khan post work omlawani tichuan permanent le temporary post work belkhom khan vain health department a tuna hian zahni le somre le pali post work omani group A B ka khan eng post tenge post work om ti kha nakina sarkar na bi chian na part 4 part 5 lama te khan kan en le don thawa chuwang chuan a detail in tuna hen soilo mayanga question pasari na B.Tech IT tan hian eng department a tenge Mizoram sarkar wa hian na tho ve theyang na tho tur om tina nia engineering B ka hian bachelor of technology emo bachelor of engineering BE kan ti a hian in Mizoram anga chuan civil engineering civil department hi civil department tan hian na hi tam em maya engineering ho big tan hian naruak hi somom se civil ho hian pariat emo pasari vel hian chang ti turania adang ho hian pathum post pahni pathum vel hin chu thina ni adang kan an ti chuan mechanic te electrical te tin mechanical te IT kan ti lampang te computer te electronics kan ti ho civil ni lo song khan anin chu thin ni chuta kan soi du chu B.Tech IT lampang tan po hian na hi Mizoram B ka hian sarkar department hi somli le pariat vela oma tundin huna hian somnga bor vela te polo ngai taila chuta chuanin B.Tech IT tan khan na hi post kha tam vok lo ni amero chu central lam a ero chuan ei India rama te tin foreign a te chuanin developing countries te ania industry te tama company factory te tam wang khan dikhanin engineer dan po tho tura tamani amero chu Mizoram B ka khan ronzo ta Mizoram B ka chuanin chutilu tu ka tho tur kha atam lawani computer operator kan ti te data entry operator computer programmer kan ti te assistant programmer kan tiang chi te ho kha ani mai lo kha chuanin post work kha lawani I chu tundin huna ka soi thei chu ni maya adang ka hriat lo tam tak po manga khang te kha chu nakina kan hria ni chuan kanin hrile don nia tundin huna chuanin anma ni thiamna level mo khami bi kha tho tur post kha omwak lo ni Mizoram department noya chuan
interior designer ni tur hian enge zirngai class 12 pass nuwa te aron tia interior designer hi ala lar lutuk loin ka hria Mizoram ma chon mai ro chu na thatak nin ka hria class 12 kan pass nuwa khan interior designing lampanga khan khami zir tur khana lu thaya eligibility criteria omata chuan 10+2 khan marks somnga minimum 50% ka hmutin angai ni 50% minimum hmutin angaya tin admission process a hian merit based te tin entrance test te pon kan college kan luna tura zir khan merit based te emo entrance based te khan entrance exam based te khan an la thina ni tin 10+2 chaulo pon graduate atang te pon an la ve thawa amai ro chu graduate level ani kha chuan 10+2 an performance ringot lo deuh po antinan graduate an performance te po kha an entel thina ni tin diploma certification khami interior designing lama khan kum khat course ania 10+2 kan ti kha 10+2 kan zo chuan 50% 10+2 khan kan hmutlin chuan apply the ni subject bi ka hian zir bi ka ngai lawa science emo arts emo lak bi kha ngai thon chung lawa amero chu class 12 khan 50% kha hmutlin ngai ni chu kan hmutlin chuan kan college luna zir khan kan performance te kan merit base emo entrance exam 10 lo kon da kan i chuan khami kan performance zir khan mo kan result zir khan kan college luna tur kha a thaina thalo ve theini tin kum khat course ania kha kan riat atulani tin khatakan bel lelok du chu interior designer kan lo nia khami interior designing course kha kan zo chuan sarkar na chu tho tur chu awang mai the Mizoram anga chuan amero chu film le TV industries lama te tin theater kan ti te construction firm kan ti te management companies kan ti te khanin tho tur tam tak kha om ve ni chuan kan na post tur chu wedding decorator kan ti te draftsman setup designer kan ti te assistant designer business head kan tiang chi te khatiang post kha kan chel theini hlopo thatak tak omani ti kha kan bil du ni question pakwana hen contract thok ho healthcare etc ang chi te hi nge na chance enge eng tiang chi a secure lo nge an na hi aron tia healthcare ang chi te hi co-terminus contract de ufek an ni wang khan ka tha chiang chi lo hi ka zo thina midang ho po hi ka zo thina me ro chu an soi fia thei chi alowa chu wang chuan nge na chance chu ka zo piang hian a thalawang an ti thina nge na chance om vak lo an ti thina chu wang chuan abai se om vak lawin ka hria co-terminus te an ni phei chuan khami project big khami enge an tiam chin kha zo to chuanin ban mai thei kha an ni in arin om amero chu tlang puin extend te khami ang chi khan ni vezel thina wang khanin ban mai mega ro kha chuan om vak lo thungani question somna horticulture department a hian post engzat nge no kha lo la om vacant post omdan min shil thei chuan alom ngotang ron tia awesome zong in permanent post b ka hian group a som pakhat group b a som ni group c a som li paru group d a som pali di chuan som ko pakhat permanent post b ka khan post ruwa ka oma temporary a hian group a pasari group b a som pali group c a som li pakua group d a pathum di chuan temporary post ruwa ka som sari pathum oma post ruwa shim kha totalin za som rukle pali a omani som pakhat na department exam nei tur hian experience kumeng zat nge nei phot ngai post ruwa om chawina mi department exam om thri na ron tia department exam hi departmental aniang chu departmental exam hi abikin ngetlawa te om thri na a nget ho bi ga chon promotion asang zo ka promotion entinan group A gazetted officer chin hawa chuan probation period omani entinan MCS MSDO te ilo tlingta khata khan kumhni thokta probation period khami probation period zoa khan izo vele khan kumhni zoa khan MPSC khan a conduct thinani departmental kha idu chuani exam theya idu chuani exam lo theya departmental exam kha nge ni chuang lawa amero chu ilo pass lo khan departmental exam ilo clear lo khan nakin zela khan promotion te engemo khatiang lo om khan
exam no ngai to lo khan ti khan ilo exam khai lo pass lok ilo clear lok thei ni chu akha thatna ni mai kami departmental exam iwa pass awang khan promotion kha i mungal tur tin ani chuang lawa tin i pass lo awang khan enge promotion khai mui mungal lo tur tin ani chuang lo ni tin post ro ka oma wanga emo promotion turan oma wang chau khan departmental exam khan conduct chuang lawa departmental exam kha chu ni cheng kan suang khanin group A a nget chin hawa khan kum ni tho nuwa khan kum tin khan aniang chu kum khata voi ni exam thein ta semester ang khan mo khata khan departmental exam khan conduct ka kha I pass chuan ti khan om charanga promotion tur eng mone rom khan exam non ngai to lo khan khami lo clear na khai ring mai do na ni amero chu kumnga kumruk nu apo ti khan promotion turom lo phei ko chuan exam khai dul chuan I pelo thei thawa departmental exam kha amero chu khami departmental exam clear lo khan promotion ero ka chu thei lo ani promotion tur a om wanga departmental exam ron conduct ero ka chu ani chuang lo ti lai kha kan hriat angai ni department tuna hian IT cell hi an om mai sia hetan hathok tur te hi a hitalak an ningai lo em ni a thoksa tamzok hi contract po ni lo tram neya roi mai ni hloma IT lam relate na hi computer operator programmer and information officer deuh chau hi an la thinem ni chuta post an lak la hi post khat deuh chau ani tlang puya ka zona tak chu IT lama kaltan eng department a nge na tamber ti nia Mizoram big aron zot ni karinga senga soeng khan IT kan ti te engineer hotan ka chuan civil lautan ka chuan Mizoram ma hian post khawang em thrin ni amero chu central lama chuan na tam ka chu soi to lo maila tuna ron zona khan IT ho big tan khan Mizoram ma hian enge tuna computer operator kan ti te team programmer khatiang lawa khan na om lo mi chuta po ngeta ni ngai si lawa temte ten la ron ti ni tuna aron zo nang deuh chu aron zo nang deuh kha ani deuh maya amero chu computer operator te data entry operator te computer programmer assistant programmer kan tiang chi te po kha a om ani tin a department anga po transport department kan tiang chi khan computer programmer le assistant programmer ang te kha level 7 le level 6 ni ka tiang chi kha an la thina ni group B mo group B level 7 le level 6 ang chi te kha an la thin bokani tin ni che ron sweng khan MR kan ti le contract ko terminus ang khan tam ma amero chu a nget pon an la ve tho thin ti kha kan bel du ni MPSC MCS MPS etc ti ho hi combine exam alani m tinia manilo khan MPSC thokte ka zo tan mani soidan ka chuanin thukal lai me ka nia mero chu an mani po an rin dan chuan combine a kal lekha anin ring dewani MCS MPS MIS kan ti te kha a hran subject syllabus hran neya exam kha an ril ruk dewa amero chu twin hmuna chon combine a kal lekha than ti de uzok em o ka tia amero chu thukal lai te nia ka chu ka hre chiang bik lo amero chu combine a kal pui le du thom kha om nin ka hria MCS beitur te po kha tiang combine syllabus tu na akal dan pa ngai kha khami base khan lo prepare la fu te kan ring ani amero chu kum top lama te ani ma kum thar lama chu chuan an siam dang lam mai theya aka chu lo nga ke la lungai chang ri la that ka ring Mizoram ma chuan civil engineer deuh hlir mai hi naruak aw maya branch dang mechanical computer electronics and telecommunication etc hian chance ava om melem o aron tia om ve thoi mero chu malama kan soita gang khanin post som lom se post red valley civilian hau main ka hria an hau chu che lo mero chu a proportion ang khan a ratio ang khan so ma chuan post sari red vel kha civil khan an chang deuh tok mai thina adang chu non civil ho mechanical electrical kan ti te electronic te khatiang ho computer te khatiang khan anin chu te thina ni chuanin post engineer shim hi PNE te PHE PWD
tin horticulture kan ti te agri minor irrigation transport lampang te UDNPA RD tourism kan ti te commerce and industries kan ti te soil and water conservation khang ho khatlang puin engineer ho tan enge JE kan ti te SDO kan ti te EE kan ti khatiang ho zong kha engineer ho tan khan post omna nia khang ho khan post an ron create an ron lag reng khan ni chen kan sueng khan civil ka chu tam deuh ngai thin ani kha ka hei enge akal phung hi ka shelawa amai ro chu enga tinge civil hi atam big ti po ka she chuang lo mai ro chu civil ta na tho tur khami department a khan atam ti na ni mayang chu kha ka chu a thok tu te le enge high level high authority te ho zo chi ni in ka thria ka chang thiam chi lo ka lai ka chu civil Mizoram Civil Engineer Association lampang te po hian sarkar an nor na sa te po ni mai thian mani association hian chuwang chuan engineer branch dang association ho po khan post grade tu te pon nor ve thei tho ni ka chu ka the thiam chi lo idea in lo le nan nang hi ka lo subscribe lo ang chati hi ka va hlaw em ka zo du chu PWDSA February thla ari 10 exam result kha achuak nge chuak lo nge ka wan shadu em o sarkar tang hian notification kan dong si lova hai la chuak lo achuak trap ton tia tuna tanga kar ni khat thaka vela chun chuak tura nga yang achan chu lockdown te ni wang khan du angin nge process thailawa tuna chuan exam te po MPSC hian claim ina conduct zel don ni na striata chuan result te po kar ni khat nuwa chuna ron chhuat thei te po base yang MPSC hian exam a conduct don naim mania ka zo kha chuanin social distancing fit group ai nai thut lo tur ti ni wang khanin exam hola khan mi tam deuh ka tiang candidate tam deuh exam ang kha conduct thailo wangin mi tlem na ka tiang entinan interview written exam an lo nei to tema se interview lamma ba kang chi te kha khang ho kha tu nai a hian ti chobek bek an tumani tin exam hall leng tur tok ang khatiang exam turom chuan khang te po kha ata tol te tein an conduct zel don ani an mani soidan chuan ma sen ti puitling em chu ka hre chuang lo mai ro chuan ma ani suggestion le advice min lo pek dan ani ta amai ro chu entinan post pakhat kha engmo post pakhat kha ruak ta se khami akan deal tu zasari vel zariat velom ta se fit ruk distancing fit ruk kha maintain anga izela wang khan exam hall a khan an leng don lova chuwang chuan exam conduct thei ni lo ni maro chu som te som nga ve lek te khatiang deal tu te khom ta se khang khatiang post kha chu an conduct tran don ani tin interview te po an conduct tran don kumina hen MCS an la donem base sei ome maron tia base sei omlo kumina chuan MCS te Mizoram Civil Service tampang hi base sei omlo wa unlock arin omlo maro chu share lawa video hi han en photang he video hi kan CM soenia hemi video tang hian enge kan kon dia share theini Indiram state zong po atlan hiam na sa mai do na chu wangin kan budget te po hi amman dan tur kan ngai tu thar le po angai hial mai thei chumi chuani wangin tu na po mitin te kan ngai tu na normal budget normal period hun pa ngayang kan kal thei don hau lovani ti ria in entinan sarkar na tokle midang recruitment lak teu turanga pe ka chu a thei mia don lova chu wangin hemi hi kan vain fresha in ele baraka in to del na tura po tranla ila MCS le Mizoram Civil Service exam chungchang hi chipchiar taka hriat dan le syllabus le exam dan exam hun chance thale chiat lam hi ka hricha thung keima hian rontia MCS Mizoram Civil Service chungchang hetiang lampang hi kan hrichiang du ni chuanin an mani MPSC hian website an neya chu mpsc.mizoram.government.in tinia chu in lo visit nga khata khan syllabus te tin exam hun te tin notification admit card lak hun ti te interview hun ti te tin post ruak om huna exam conduct tur khatiang chi zong kha anon tar lang thil ne khami website a khan chuan apps an nei boka chu
MIPUSEC link koron danga kata khalo chekula kami apps kha an mang tangka emema kami akan noti ron thleng thina result chuak te interview written kan tiang chi kha tiang song kha anon tar lang thini kami apps kha install durania download install durania tin WhatsApp lama claim WhatsApp le FB lama suggestion kan nei le duwa WhatsApp lama chuan MPSC online study group oma chu tha emema tin MYC study online group om boka khanga te pokhan in app thei ani phei chuan khata han omro thalutuk general knowledge group te competitive helpline ti te MYC group chi kan sueng te tin ABCDF group om boka khata khan MCS kan ti te group A group B kan tiang chi khatiang inziak tling ho kha an omani MCS tam tak te pon omani sarkar na thok ho an tam emema khata khan exam beitu turte katiang chu student ho kha suggestion tam takan petrin ani a thalu tuk khatiang akhan khatiang WhatsApp group a khan om tum ro YouTube chungchang kha ron tile zok te because unemployment will rise ron tia kan ti se lang kha chu ni COVID-19 awang hian na kan thok thei don lo tin sarkar na post ruak tam tak te po hi an ti claim don ti te om boka tin na te po hi post hian create mai don lo ni te pona lang ko mina chuan YouTuber te YouTuber tanga enge hlo la du emo poisa claim zong income lo nei du tan chuan YouTube lam hriat chen kha poi mo don len ka hria kan ti zel don nia emo ni dik lo lai emo hriat chen lo lai te mo khatiang chi hriat bel du emo khatiang kha omani chuan comment lama kan lo comment anga kan soi ho tlang le don nia ale peka kanim ho le don nia